ki miu chena ye maro million mia chel ki achel padano magitie kabero chok ki dam me Oitino wati ki chel ki duan eni America wanen kada kodigi Yugman obedo mikwero chabiet me pi ka achel ki kabero ma orumuwa ma otime i Gulu pi Lwak mati gitungu malome lobu Uganda. John Charles Ojok won kome Oitino Micro Catchment Management Committee wajoni gitie ki gruba pa ma ministry me pi ka achel ki kabero ma orumuwa utilu kugi kilima dena mala memba kau deno duogo inge duya der. Miro mon mabe jere dam Oitino masapai Gulu city sikino mi wa chale nika doge wa kuoni ni tawaji okay uno ye alternative means no mara motivo so for a start uchago uyero beekeeping the vegetable growing. May I generate from this 101 million, 10 groups each know 10 million, 10 million, 10 million. Then we went to further Gulu members. Angela Lapido, dan me mwaka Pierre Beyero, wajoni, chente mano bikonye matek, ilok me lueny ikuma loga piny, Gwoko kabero maurumuwa. Kero ki kero wa me mi nge ki dan ma pat wek uti ke area mo wa kit ma sik mero wek Onong pi ma leng wek environment wa dok ma be kin ma chon Yugmanu chake ki yupulengo choko yugi menyuto ki Lwak mati Gulu city ni Gwoko kabero maurumuwa pire tek dok yugi balu Gulu chalewa ni Oitino. Kidmeno bene, Oscar Ogwang, entiu ki taka plastic, dul machoko chupa pap i Gulu city, wajoni mirigitie, menyuto ki Lwak ni, chupa pap ki romo tich kwede, iyo mapol, matiche, polata. Coach pap ma bolo ni, ena watiu kere wateri facility wa, tiwa transforming, i jemi chalo kom, tiles mediot, mekorot, wayugo flower pot, kama kera tura ye, kama bolo yugi ne ebe, wayugo ki plastic. So mission watie me recycling. Kadong Richard Muchota, team leader me Upper Nile Water Management Zone, ite ministry me pi kikabero maurumuwa wajoni kweman time poko ngech ikompi kachel kikabero maurumuwa bolwak mati kumalo me lobo Uganda. Be much more in northern Uganda, but they challenge everywhere. But one of the key elements in this is lack of awareness on the impacts that we as humans have created on water and environmental resources. Dir wajoni kache piki Gwoko kabero maurumuwa chia dukine bibero marach ikumalo dok mitani kitute kachel yo duchu Gwoko kabero maurumuwa wek peki bal. Piwan Luo TV, Jonisani uchaka chon Gulu city. After the 12 minutes, chel ki duan mo bir kakate part. Kumbe di teach ma nema ti kata kere me chena ye marawa million mia chel ki chel pi groups apa manyore group chel mero no million apa. Yes. Menero ne olo gute mo teach ichingi mo mano kwanyo gi oking dam. Bit way gitika bribing them but in a good way. No oking dam kan you them teach mo kana ma olo romo kilo chana chingu ento no petika teach tika balo peng mo rumwa especially in dam me Oitino. Ine organ ma story ma chel mo cha ko ni. Ki story eni. Bedo ne story me chel is an abstract. Story me ario in is a reality. Ka initi wachi awameti wa ki kan pigena kuman muze mo be screen mu nyingo mo waji ni woro mete wano ki kan ko wati dokulu eni ka wano wachi timu ngo je waji nerva woro mero timu ngo group mo waji wano mero dokka fu wano mero dokka per pok dek wano mero te ento pek wati achiel wa pe ki ngo wa pe ki lim ki kwanyo lim chot pe bene ki waji ni kong dak cho proposal ke kordane group
mak nene dano yupe ke kwanya milion apa mia chiel ki achiel kikero into real practice. Ento group apa ena dano ti adi ye. Manyuri ngara chela wuno chile adi. Pek mi yo it group, pek mi yo it dano ni in Emma megi an. PM pet be sako, beri chalo sakos meten on mano yaka yang tieni. Pet be group mon tik lone kolo be, giton kolo me kuoma megi ke kwanya chena ni ke minigi kumbeti mabeno watika loke gen wachani e kum chena make minigi meri wiye mo kana be non prophet tie. A mero wachani ke mero lok me nyayo chena wod mege mi Gulu. They are very good. Some of them are very critical in terms of money. Piki kwanya chena indong ke minwa miliona pa inde mare cham. Gugwar wi chena wen kara chel, guti yu chelo project, guti yu kwere kara chel, o wero kumbeti ke dog boti wachani nen chalo mer ke meti gwen dak chena mo kane. PM guti yu ke chena mango mabe. Mo atika nena kumerni pini ke ter chena la wo ke dog kaneno chena make miu. It jo mago wero ten kulu. How are you progressing on? Kichene mawa minu ni. Already chene eni chene madon ke miyo mwa chela ngech ke dog mede karotne chene mawa minu. Furuti ka mete ke balo kulu ko. Bo mo wacho per no tika perte, wa tika perte. O wege neno joma tika loga video eni tika miyo testimony. Atama eni gena dwaga wa ilok ma mo na ni chamati teme Albertine region. Wo kwanyo dano kamo butori ye mo. Ento po miyo igi compensation yo po tergi kamo kama miyo no go chakwo ke ye ene kwanya dan ki nget Kulu Oitino ento miyo igi option alternatives no cher kakanyo ake kakanyo. That is what the human brain deserves. Ni ke tika kwanya ki ikabero mi tere bi ere bi ni mira non ko ma yot da ko be loy wen piem ka ini kwanya mana tika petro bo ket kong ni atom era di daba kenyo atuko petro bo ngi duer der na tika nongo chiling ali ali pierre ngwen ali pierre ngwen piem mira ko bo piro ma chara yup furo mi eka chien piem ngeni baleo ento ko meri monti ke miliona pa mago kere kumgi gitika eni chato bo ni bentika chate magiti dena be giti timji mu kana metika ngo tikenyu I groups apa eni ema kumbeti ko petima rom bot mon mati chake Oitino. And that is the difference. Yes. What we want. Don't no tell mo ke ken nyungar mai ken ataka biru ke project ni wan ataka kelu dam pokel dam ke lim dok o kel dam ke lim matika biru o karo chere ching dano matika an go chinen gina gramati medire ero ko biru mene ke nyoro eni wano tiki chene wa kelu dam o kelu project ma chung chalo liej mata kelone white elephant ile morne pe moko